Of course, the party chairman, President Museveni, abira tuirewaho physically, kandi turebe nageza aho kutebeka nsembera hebe yaenda gukurwa mu buteka aho kwa akabayo kurwana akabayo nebindi. So ntwenda turebe okuturebere akarura kakabene kagendo misho omukororo ceremonial ground mu Kampala. Nakatuoreka chini kamanyisa ki kandi ntubasa kutunga kishani chakarura ke 2026 aka general zagwa ntuganira tukugezaho kureba bemwabinde biturebere maybe kugira ngo tubisheme kugomeza mbya bitakugenda je omisho bitinyera ko manyisa ngo tuya mwanya murungi munongo mu Mbarara nabageta de Arena Villas and Hotel omwanya ogurushango mu kibuga cya Mbarara amayiri 2 ashero makenke kandi gwino buraro burungi bine hotel bine emyanya mirungi aho kuza okatume cyo kwenda cyona coffee nungi chai nungi bine mere nungi nebindi byona and it's a very decent place no to akora program age akadara elizoba omu studio ndi Vincent Mujuruz ine bagenzi banjaha kandi actually twine one of the most senior cadres which bine cha NRM omwami Jomo Mugabi kandi uri meya w'ikibuga cyambarara kandi twirari chairman wa NRM abwambarara twine hona no mwambyaro gabarudo viko ogu na watu irom karuraka abar no museke conference eje NRM delegates conference eje tugambaho mwenu kambanze mbachire babaramusio omwambyaro gabana kwakira mwe bari kwija konga katubanze no mwami Jomo senior sebo nakwakira we bari kwija ramusi abo kutureba yebare omukuru Vincent kunyakira program yitweje yakadara nashemerwa nishaba abantu kurikiza kurungi no kutureba kandi nabona ashemerwa kuba ndi hamwanya ogwa the Arena Villas and Hotel no mweno no turomu hekaru otakumabi kufam tahaninda amanda itakashira koka nabi impressed nashemerwa akanya kabonire kine ubuteka burungi mwena nimbashaba kuturikiza je na no kutureba mwebare mnonga yebare kandi nyonko ita chairman abo kuba original abo chairman no kirogwa be chairman mukama wentebe so na kwita chairman utajutu mutaka meya omukuru Doviko na kwakira ramusi abo kutureba mwebare mnonga mnyano wanje umutebekanisa wa program eji nko kubabagambira imwabare ni batureba nyone banyeta byarugaba Doviko Kagere and Secretary for Education and Social Services ahagwisingiro district nikiriza ntwara umugisho gumbanze nkusime aho kutayisa aha TV yitunyamurungi kandi nyakire na nimwe abariyoni batureba kandi munyikirize mbanze mbahiseho enda musukuruga isingiro district na mnonga obumukuru chairman Arun Turahi kandi yenda kukurisa iwe na mnywano wawe owekitinisa Anita Mong ni wabira coordinator wabachi persons omu Uganda yona mukoronda karuko owekitinisa Anita kandi tunkisingiro district omucharo gutumuhire block vote twabo muhabono obwisingiro cyamuretero kurabaho kandi munyikirize congratulating omu Uganda yona mwene shaheze ni sec member so isingiro conference yitugiremo turugire mwaho twizire na sec member owekitinisa Samuel Rushabe mwene congratulating nikiriza mbanze sime abanyisingiro ombwiro harimo akaruru akandi akabantu batakucenga aka non unionized workers abantu abakozi abatine unions abatari mu unions na mbwene process katandike nyumaho bakaronda abantu 10 delegates 10 boku za district baza district bayironda mabandi 10 nyenda kusima abanyisingiro kugira ngo mu delegates 10 banani unionized workers nanye mukandondamu kandi orukubanze turiyo tuzaha region okuronda delegates abandi 10 aba Western region ogumana bacicerera abakozi mweno kambakire muguma TV tunyamurungi tuganira hamwe turebe kutokombeka ihangarite yebare mnonga kangari ko mwami Jomo akaruka NRM delegates conference akakamaziro almost week yona omushayi kororo ceremonial grounds mu Kampala tukarebere kandi akarura kakabeka ibintu bingi cyo kubanza positively abantu bari bingi ukurundana abantu bingi omwanya batyo kandi mugakore cyaba leta it is a plus
because it didn't fail. Ekyo kibe kiri kirungi and it's n'ekintu kiri positive. N'ekindi ekibiina kworeka ngu ni kyangu is a mass party konka nibagezaho kurabira mu mitendere etirwaho. They don't sit and say okuntwenda yonanka mbwenu they are practicing and exercising democracy. Ebyo byona tubirebire n'ebintu birungi munonga obwingi bw'abantu konka bari kugezaho kugira ngo muri bo barondemo omuntu abebembere. That's democracy. Konka tugize twareba mu bundi buntu obundo bwaturetera kugira ngo these people abakwati nkisingira ko mba Rudoviko ningo witu wampara o anywhere kwakuba ikintu cyagenda mukubi tugira ngo president ushanga tutera umunango program keji president ebyitu president izomanye kirya ground now in kororo abayeberiro in physical abastamyaho abantu barahaya batera ikikonde. I mean at one time we got concerned ushanga na shaka kuramura konga all in all akaruruka hwire konga turebere mamani mingi turebere senior members ba NRM ochitinsa Kadaga ochitinsa Mike Mukura turebere deputy speaker Thomas Taibwa and so many others including Dr. Chris Barjomus bakugira ngo sente. What is your view? I have interviewed Rebro Misho. First of all, did you attend? Yeah, thank you. Ejoko banza urukiko nkabandrumu abo kubandi delegate nangu ntakagiro muri yorwe nkabanza omuneke nyondi bemba wa nek na n'iki kijwari cyo cyo kureba ne cya nek Ejesa iki kino gireba mukamanje no mureba buri kimwe cyona so nkabanza omuneke itwe ba meya na ba member ba parliament na ba chairperson ba districts turi aba neki National Executive Committee yeri kushitama ekashuyujume bintu ebyarugo museki Central Executive Committee kari akikiba bene barwanda ezentebe ziba bene barwanda neza seki akachiko akakuru akakubaza karete butekateko hate butekateke ebyo bikija bakabitobuko mu National Delegates Conference mwe kutwakireyo omurukiko urwa neki twashoborwa ebintu kubikuza kugenda abo kuba abantu bona bakubane bende myanya nibashaba bereka interest ntwenda kwesimba hata kakachiko akaseki kabashwijuma tutareto umuntu otakire mbona kabarabya no warebiro mukachikako no bahaburira inzire akaragamu inzire wetu mu na president abweshonga stars mwene zimwe president akatugambira yambuya mukacyura na TV ari kukigamba mwene mu rukiko rwo twarabiyamo abantu abarijo mu National Delegates Conference ubwire bwa conference bwashika twazayo conference n'abantu bengi bakurenga imitware 3 batano muri yena n'abantu bengi munonga twaza kororo echa president kubaho ecyo kujya mu president naye biririwe natekwa kubaho aho kubana we chairman w'urukiko nabarho akubana we chairman w'urukiko nubo kubana rutebekana ubwo abene ureba mugire muti he is the chairperson wa conference ejo abantu bahebtekateko byabo twazo mukaruru koka tutakashiro mu conference eje mpango haraho ibindi enkiko zikubanza ezimwe bunde zimutararebere mwarebeke cyangwa abakazi bon aba NRM abo bukiko babanza bayeronda baronda ki umukazi ukora ki kamureba umucyara witu umunyishaka ohereze kurabaho tukashemerwa mnongo n'abagurusi n'eminyeto n'abareba na veterans hamwe na wakazi nkoko kuyanagama mutayi wanje unkwendeza karuru munonga ahamande bakakwereza uryo mushija w'imanzi uzo mu wakazi nibo bakikera so now hati kutwahereza nkoko zo muri chiko ruhanga entebe yo kitenisa president tukagera bihano opposite umuguzei wakazi atubere chairman wapate kandi atkwatre flag twaheze Alhaji Moses Chikongo yija twamurabaho nka vice chairman kandi umwanya gwatwire ija umuyuganda tubatwine vice chairpersons tubatwine first national vice chairperson na second o kabiri ar vice kandi ari umukazi hatejo niyo ntebe eyabirene Rwanda wawo owitini Sarabeka hamwe na Noha na Among obururu butosha nakaru
akaruru kuzaketa akaruru ngata kabahoga ni bokota kabaga bakakete nduru abo kuba tikintu cyo kuzana kiryaho obukama boboreba abantu n'abarwana n'entebe obukama ba Rwanda obukama tubabutora obukama tubutura sahane obukama no Rwanda obo mu karuru obankaye nobo wakuzo mu national park okarebe mboko ukuzi kutegeka nizirwana eriye baniyo yabedumi ebaniyo yayemya ebanyineka no mu nkoko no everything leadership tetura. So that should even apply in human beings. Yes, even in human beings you have to fight for yourself. Nangure kangambire n'ikindi mujori na no kubaho kwaha no kubaho k'umuntu na nemwanyo gworu mu TV no ku Rwanda ko kujobera nibakwiyawo abakwenda nibingi abakwenda emyanya. So eje myanya obwebembezi bwo ku Rwanda konka tukurwana ko kutera nembare tukurwana ko kufa ko kanoti ko kutamu amana gawe ukarwana. So akarura ko warebere omudere conference tikintu cyo kuzanira mu kuzaho bantu bakarwana karuru ekitwarebere kiri expected. Yes, it is expected. Ni kwekiri now timisa timisa kugira ngo turyo misa no remisa mba mutebekine no ruganuza no taro no kurwana nyene mbagambira amazi akonyati kude ibyo kore. So abantu barwanda entebe batamune sente. Actually our concern turiyo tuzavuza mu kahumuro kagufu munonga concern yitu turaga cyaza tuzagaruka kongerera ati ukurwana twakwetegereza it should be a clean and smarter competition konka hateze sentezi eziretire na senior tingi mu bana kugira ngo bakabasiga bwo wakwetegereza abinje nabyo turagendire Dr. Chris bariyo munsi wareba oshitensa Mike mukura karugamo but bakagamba sente even including Kadaga. So the sente kana so tuzirengere zo zutai too much commercialization of oil. Tukireba ko zukurenga ni kibi konka tino tarazitire no agwira kazitabo bona kashata bakaba tweta kurisa kijaha ya itabantu yabavuga mukura kijabantu yabavuga nambara tarabayire transport yo garaka. Okay, let us go for a break. Turiya mwanya nabagweta the Arena Villas and Hotel, a very good place in Mbarara State. Gwino buraro bine hotel bino buhereza bwona no mwanya ho kubasa kuza okahumuriraho bino na gardens nasa kukorera himkoro yawe eringanire kandi no mwanya gurimo buteka nabo ico iwori yo muri Mbarara ingano jambarara izira hace amwanya guba kweta the Arena Villas and Hotel ahari bira share makenke waburuzaho no bawakira umwanya ogwe bango wazamo ahabwa weekend nungi twendeze birungi turi ya program ya Kadara Agent TV West katugaruki. Okuruganto boyumutima gwitu itwenga TV West nutsimabo abari kututamu sente abari kukwatanisa nitwe mwene imwe abarebi abo kutwagira umwaho guhwire amupira gwa Independence Cup mukatwereka kundo yamani ngatora beto kundi murundi okwija mukagaruka kwatanisa nitwe mukutegeka no kutwagira rero twakora kintu cyo mutano munonga ahizo byo kwetegeka turaza kubanza no mpira hagati y'abeshobozi baburenje guizoba n'abahereza ba TV West na Radio West rero kwanira chikopo hagati y'avuji ba boda boda hamwe n'abamakani kabona abambara state achacha Global High School mwisha mwena teka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kanda kajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi nende utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora gasha kirakuyenda amakaga ngenda
shobangirirwe I love you. Orwa mukaga kwakuriye kuferwa tubona katuferwe muruka rware mpimo numbiri yayi mu mariteka mwe bari kureba TV West izobere nkaburijo rwa mukaga ndabatuye nakadara ukorga shahina okusya sha mukaga kandi tuganira hanshonga zone twataho nkihanga mbye butegeki mbye ntunguka mbye ntasiya mbye nturura abantu mbye sente yamagara nebindi izo turi ahari nibyo butegeki kureba NRM Delegates Conference orterane rwabembe kibina NRM oruberu yo muri Kampala omushayi kororo ceremonial ground bagendereye kongera kutora n'abantu ahabo gukora party structures okurubire ruri mbwenu ochitinisa jo mu mugabi turuza kuzo mu kahumuro ori hano tugambira ati akaruru n'enduru twikirizana ngo ebiturebere nibi expecting wabo kuba akaruru tukarebe no bakuba mu America ijero mu karuru ka Trump tukareba abashane bakosa man gona konga twahika point ya eze sente ziri kukozesebwa ahi turiyon tuzana nesenda ako turiyon tuzo mucweka echo kugira ngo no endo bwembezi maybe in courtesy but the person who is more money atebirika auction politics kuzukinduka auction chimanisa ngo ideas numuzirugaho numuronda sente orukiza sente no bwako batine chindi chona takes over the day so eze sente nyindi mnonge tware ro mukaburu imwenge chibina numuzigamba uchi ebare na echo kubanza esente zone sente buri kimwe cyona nicetaga sente konka ko kukirenzi cyaba nico cyabe kikuru nico munonga aba bantu bona babiri bari mu karuru abari no bagira ngo bakasingwa bwe sente naki tino taratire mu sente bona babiri baronda karuru bakazo myanya yona abo kuba abatakukimanya no bakubana baronda vice chairman wa Western Uganda naba Karamoja bakutera naba West Nile Uganda yona ne kutera no bwo kubana oronda kuba vice chairman wa Karamoja nitwa bankore ntukutera mwene kiri kumanyisa wana oronda karuru note ko kuzo mu Uganda yona kandi tokaza buri delegate kubushango mukaye no beta aza ko kubeta ubwanya note ko kubacha mishana note ko kubana transport mwene tukege kigambo cyo nyankore tukakitabu no ba facilitating kikabe cyo nyankore no ba facilitation denga transport so mbene kubeta no bakuna no bakunda nangu no garuka no basheba no musheba agarukayo so mbene tino taratire musente konka kukikurengesereza na mukuru wihanga kijumirire akijumirire munonga kureba ngo sente kukikurengesereza munonga kireto buremeza mbere n'ingambira batayi banje abimbire nyine mu conference ndiko bagira ngo tino muntu weno biraryo mu conference owagireyo atarabire mu karuru twena tukarabo mu karuru buri muntu worebere kororo oba karuru ka structures oba karuru ba cancer abona babire bariyo aba magombora aba divisions aba city n'aba districts bona bakarabo mu karuru kuza kutunga emyanya ejo nitwe bameya n'abandi mwana tukatutahantura tube turiyo mu karuru uwito mbyaro ngwe sente barukuzutushaba mwana hatiri kize joni kandi nitwe kwikayo
kandi ite bakahurira ngo sente ahubwo batubentuza abandi hatari icyo tukoze reki n'icyo bazitwire n'ikintu cy'iyano sente tuzishemire kurengesereza ukashanga abantu barugamuramwa barugamuntu rukubasa hakuba twina abantu abakubasa twina abana barugira mu mashomero twina abantu abino ubwenge koka batine sente nyingi nango mukarura kaceyerekere cyango kureba ngo abantu kutora no rukubasa mani hatiwe no teka itwe ndi umusarakare ntwane bitinde samno ngataro kintu cyine discipline kamaye umuntu yana kukizaho no bwa kubura corporal ya sergeant no tekwa ku mhitinza kokorebere lieutenant ari kusinga general ari kusinga major general lieutenant ogobire ubwo wisingira umushabi wisingira asingira major general owakai general wamahe so mwenu democracy ni kweli obwebembezi nuko bukozere ki nuko buri orebere ba minister bakora bakusingwa hatika munywana wanje baryo munsi na munyone wembere ni pagira batusengere nyombere ndiyo wabaryo munsi nagamberera mndonge kibiri konka tumuterire western batusinga akiki obiro tara mu government so ebintu bitone ko bikora ki ebintu nkuru kugenda Mike mukura atura vice chairman no amani bamusingire akaruru kona nuko kakozere ki nuko kare abamwe abantu bagire gamba mbere nimbahura wechite sakadaga yes kadaga no mukazi witu wa NRM agiremu ebisanja y'ibitano yayebembera konko bwire bushikire demokrasi yabaho abantu bamuhakaru wechite sa president kutwabere turi omu nek yagira ati mbugene wechite sakadaga nabugana na among nabashaba ngo mwargemu rero ondijo muhereze mwete abako awete sa president aine myanya nko kututira karura abantu abakoze umuseke uwayina bakwetoranda ngacema no w'ikibina obushoborozo bwabine so mwe tukamanya naba batarabiremu president yabayine owabire nayenda ngwazi aje museke aine obugabe bwo kumutorana kanominiwe akamureta akabuto mu rukiko inseka gendo mwisho murebere president abamwe aberene bagamba president semanya kozere semanya iki umushija shitamire bwasheshe tukararana ho mucishayi chairman w'urukiko ubururu bwona twabutera itwe twaruhana ngo bamwe twayenda kunjira koka wagumana areba mpaka akaruko mucishayi shayi kumugwecero so mwene muzeya yakine stamina akiryo umuntu wamani ayabe imbere cy'akaruru abantu abagiremu ntubendezo gukora kandi twina amasiko ngo hati seke niza kugera amani mingi itambure za hansi ubururu tukuzamu okusora munongo bwa president Museveni tubusingira higuru munonga aho kuba tugizaremo abantu abinengoka okay yabare munongo kitino Sajoma Mugabi kandi bari umuseke mubaruho abari mu rukiko abari kororo ceremonial ground umurutera n'urwa baruho nayirebera kandi ya participating byarugaba Rudoviko yes ni obor kororo yes orebere kibireyo actually bibireyo nimwe mbukozere oba ni mwana mu Rwanda oba no some of us some of you aha now ikiturebere nkigendo misho turebere mu esente abo ku besente zikagambwaho zagamba Mike mukura mbona ujya ngo akata zitiremo ayi yagiye kurugaguza kwikaho zagamba Kadaga zagamba Chris bariyo munsi nangwa na deputy speaker zigambaho ati sente why would you spend billions now echo nikimanyisa ki aha abantu abakubasa kuba bina ideas bine na capability kongatu tureba ngo ikintu kiri nkibe kiri sente nangwa ibarono kuko itugamba korora ho biro na nakarura kenyuma turiyo tuba too much commercialized kugira ngo sente ziza kutubihamura mu buryo butegeki ubare niza kutandikira hari icyo ntakagire na munonga hamaramwa hariho umuntu umwakagira ati ruhango nsasire ahabwa debate zitabituza mutukiri abana bato mu debate bakabagira ngo money is better than education kundija education is better than money mbwenu umuntu umwakagira ati ruhango nsasire niwo wabira ryo mu side yo kugira ngo education is better than money
mbwenu hati tukira harevu yo kushanga ngo money is better than anything else in this world. Aha bwenshi esenta he kutera ni hagonza namwe nyenda kubagambira ngo nyewe kindebire na nkakororo mu delegates conference nyikirize ngo twine kusasira n'abantu bita baha ground ababiri nibaza kutera bururu akagira ati obanze wampamo aha bwo kube kindebire hariya na no mushija mukuru uri kurya ngo Innocent yaruga obani kotido obani isingiro obani mbara yagena nayivugana no mu motoka abe najya ati ntuti ndakatere batampiremo hatingira ati obwira twena ntushana kuyaho no kugira ngo levels nizo zitakushana mbona nabari abari kubana batishaba karuru konga teka of course waburi muhango no shabe cyangwa waburi muco shabe mbwene teka ngo bone nabo bakandetse ngo kubo kitini sayagamba cyamani bakoze kuri yahagura muri nabo bayina ngo bakikora abandi abakubasinga konga yenda kubagambira muri kintu kibi commercialization of politics nituza kutwari hangari yitu ntuza kurunaga umukina nambwenu nyenda kubamanyiza ekiri kutuma amwe abantu batamusinga umuntu nakureba kubaza amanyango icyo uri kwenda tikindi ni sente in fact nico nabiningambira n'abantu enyima ntukora abana mayango karunda cyamanero sisiri wabanza wamutugote impere zo mutwara nateka kubanza yarunda ameze yikuri gihe kizwe cyo kwata umushawe kuyamba takujya kuyamba because ariyo nazagarura hebi yagize rata mbone ukabire nishaba ngo mureke turugari commercialization of politics turunda bebembezi abashikiri hino bundi kweza nkebuza kubo kwa bari yabesi imbere bari 10 bona bakakwereza sente what do you consider omwakagera ati nyewe ni intero umutima wanje gukunda undi jagira ati nimba tahamizane owampanyije ni wenda owampanyije ni wenda ahereze so ureba ngogwe mindset mwene obwonko bwe bukiri aha cyakasente mbona nagaruka kurungi aha murama akarura akakutubire turumu akaseki members na naba in fact in a special organism nyingi kongabona butubitora nabijwe abantu baza still kuzahase hakabanza special organism abacyara abantu abine burimo hambiri yabo wakazi na entrepreneurs obuntu bwo bururo bwabandize kuterwa then obwo buhango bwaterwa bwa nyuma konga ekinarebire nindeba ngo NRM in fact I thanked God kugira ngo NRM omu principles za yezeine eze kutamburiraho ina ekiriyo nigezaho okuziteko mu nkora nazo zihezo principle yo kubanza ni patriotism kugira ngo umuntu ogire umutima go kundi ihangari yawe number 2 kandi nibatoreka ahabwenshi president ariyo nakikora atakugira ngo umuntu obe patriotic okuteraho businge okashanga wabo ryo mu Uganda tokwena ngo shuhoroza heru ya Uganda nangwa nabakuruga nkaheru nyewe nyine chance yo kutura hona n'impunje yo kwisingiro twine refugee settlements ibiri orukinga na Nakivale amuntu nakoreka Uganda n'ubwo kungira ngo aruko wite yinarugire n'ubwo ni nyahanura motoka ngwa hasi konga tukungarura so kiretera abantu bakundi hangari yabo na nebide bikora umuyangari yabo Pan-Africanism timwe kuno kushito muri nyankore konga no kushanga ngo okwemanya ngo nubwo nabo ryo munya Uganda na wabuga no wa Kenya na wabuga no wa Nigeria omanye ngo no Africa so nacho nchenda kushana na patriotism kongechi ni chikwata Africa yona then socio-economic transformation okukwata government okuto programs ni nka PDM na nka grow YLP WEP na nebindi kugira ngo abantu bafune ahakasente then democracy hate kitubire turi mu kibeki nikigeza ho koreka democracy yitu no muhanga ekibina cya NRM kucyo kunzire nka seke kashitamiri ikagira ngo twaza kurunda flaga bearers ba members of parliament iti twashita misingiro south twaronda nanga bukanga twaronda nanga mbara city twarondogo konkani bikiriza ngo habeho direct and indirect democracy abantu berondero umuntu bari kwenda nico tubiye turimo kororo tukuronda bebembe zabo mwe n'abantu bashitamire nka stakeholders nka delegates abantu barwo mu different parts of the country baronda abantu abo babiri nibende namwe nyenda kugambira expectations z'abantu abinje abantu bagira ngo ugutakabasa kusingwa kongani yenda kugambira
ngo abanywa bene batekateka ngo tubakusingwa abinjira bo basingirwa meaning that hat exercising democracy buri umwe yareba ngo abantu batorana ubu bari kwenda ekikumanyisa ngo principles ezo zone government eriyo negezaho nezikwata in fact ekintu re nijumirira NRM mu burugwitu bwa NRM nibwo bukiriyo nibwenda kututeganisa okwahura abantu abanya-Uganda kushanga ngo government yateka hintebenkanisa nungi konka implementation namwe nakaruko mugongo kakabire kari karunje munonga konka the implementers the ones in charge barugese zo mwe nibije batitera hansi ushango wo ino bururi 10 ayino bururunka 200 o ino bururunka 9 ayino bururu bushatu so kucho kubire ntiteka omunkora ebintu byone bitukuba tuplaningire policies zitu na nebindi tukabire NRM pate etine kiri kujinyiganyiza mwene tushoma cyo muri yeki oburubire nambore sere obubire korro nitubushoma hoki echo nikimanyisa ngo iwe korabe oriyo mwebembezo mukuru washanga ngo sente zahika hizo barya karuza akora hagira okuzanyiga abandi hati nyencha kare niwo mutukari kuretera complaint atabo ABCD niwe gihurikiriza ahabo kwa twire n'abamwe abantu aha district level sub county level n'izindi levels umuntu ushanga yagira kizibu nayitaga kumuhurikiriza konko bundi wo biroshemire kuba no muhurikiriza tuwa muhurikiriza konka hato bundi niwo wakireba na misho gawe ekikumanyisa ngo nyencha kare no basakuja kuba mwe bimbeze murungi ni lesson yo kugira ngo tushomereho then tugume tuyambe n'abandi abantu ababurije ekindi ninyenda kushaba abarabireho na munonga ninja in fact yo Moses Mushabe uri munywano wanje nija kugambira ubundi eco kintu kize umuseki enkora yitu ya NRM kutukuronda karuru nyene bintu bibire binturaniye nda ngutuhindure ekintu cyo guni member wa NEC ni ukikwate ni mano hikahinje hari ekitwine kuhindura muri bintu bibiri entere yitu kutera mwakaruru okutukuronda structures za NRM nyonka bene ngira ngo hati ruteji tuje tuhindureho tugire ngo kora bene yenda kuba member ukwenda kuza structure ya NRM ota participating mu kuba furaga beara aha bwengi obuzibo buturu kugira ngo kibina kitu cya NRM mbwire bw'akaru obumwe niburetwa kushanga ngo bari hakakika bashimira kwandi batereze shonga ze kibina nabone bamwe mu besimbi mbone tino kwarije kugira tiwo wakoresho bi iyo wareta karu wakateka mu dini iyo wakateka mwengana mwenu stop that kana wari kwenda karura kenyincaka ningo bunda liwa yesimbi echo nicumanyisa ngo kora abo ya harevo aharevo kora abo ya harevo yegomborora aharevo yegomborora unoenda kubachi ya person wa NRM reka furaga beara abondije deno tubasa kutaho special consideration ya president Museveni ahabo kugira ngo niwo founder wa UPM kande ya rugiremu movement NRM ubwo tugire ngo you are the founder tugume tumuhereze special consideration but the rest to the waba wichiza kuba cha person wa structure laws that have eyes because yes. Naturally a law should be blind akongecho tucheme kwa nchireba umuntu konka tushemerere kuba nyenda kugambira hati kankwenga example tija kuchobora naza kuchobora konga nyenda kugambira aha ekinde kindi kwa ngutindure muneki akaruru wabori nkache ya person wa bani baronda ko ebicyamani yanagamba hwaha vice chairperson wa Western Region wa NRM abakumuterera karuru n'ubuso kuba special organism wabo uri kwenda kwebembera abantu abino buri mahambiri wano ndakwebembera Women League oriyo wa Eastern meja kuronda nakaruru mu Western nyo kabere ningira ngo twenda tuchindure mukache tugire gukora abo vice chairperson wa NRM wa Western Region reka ba Western Region baba kurondi aba Eastern barondo wabo aba Central barondo wabo aba Northern barondo wabo rero bamurete bagire ngo tuturunziro rero ebizibu ebiryo mu region ye agume nabire ahabo kuba karuraka cyangwa kushanga umuntu yarugo mu Western Region ari ku representing abantu ba Western Region ahaseki aba Western Region bataramuhire nakaru ninga bakora ngo bizubu yabo tari kuja kubimanya konga kuri yenda kaya kabanu we yasinga kwiyo kurunda karuna mano mu region zizindi mwene ukabere ningira ngo bururobo twagaruka kuza kutera karuru
twine kuchirimburiza munonga tukareba hako abantu nibakozesa sente nyingi okukahari echo kufuna karurako kandi oshanga na representation because this is part of representation no representing abantu bae abantu abawo mu region ya bakabire ni bakuronda rero chikaha national level okaba representing at the national level ngoko kuri umuntu naruga hari member wa parliament ari kujwekera mbarara city ninga ari kujwekera isingiro south konga kakuriya aba nakikirira ihanga ryona konka ronzirwa abantu abo weye mbona ukabiri ngira ngo akaruka inaremu ububwono buturuko west delegates regional delegates abo turukuronda barondwe abantu babo mu region then bayika babe abaharevo ihanga ryona. I thank you so much. Bamwita Byarugaba Rudoviko Kagere kandi nawe abari yo mu rukiko rubendo gendo misho ababiri bantu bagamba bine ekibakweta lived knowledge twineho Bright Muhumuza ogno wa national unity platform kandi ogwaba atariyo kuyawo nawabe na birebera heru mbwenu icyo kubanza twanturiye tureba urukiko rubero yo hango it is of a mass party tubaza ujya mwana reba ibintu turaje kongana bwe you credit them kugira ngo structures bazitireho kandi bari bingi abo kumbahanga abantu bakuba bari bingi you expect differences naki kwiho turiyo twebuza bantu bakorebe imwe murahi because normally you come out and complain but singire because we don't see anything kiriyaho kikurebeka ekimuriyo n'umutebeka nasanga umugengo muriyaho ikindi we have seen people complain about money kandi akaruru ntubasa bya nkabeka remesente but no bwoko riyo wankahi turukuteka cyangwa aro rukuteka cyangwa sente turukwena abo kuba everywhere you will need money to mobilize and do whatever. What is your view about the recent finished conference? Wewe wakitini some jurisdiction n'abari kutureba nimbaretenda musoko rwo mu national unity platform kandi imbamanisa muhati aba shabire bendera yo kwata yo kwesimba bwa meya RC5 ba kansara zibone nyumwe bazyo listi eshowire abo muri yankore saburijo ni mbasa kucishanga office yitu omunimbarara na nahandi kandi ba members ba parliament memugumisirize na nyabindimu listi neza kushoboresha yo narugaha ninzo mujeni bwa cankuko guresi niwanu wabona ngira umara muri kare kandi niwanu nabanda bino bujenyeri zoba nimba tangira Jomo Mugabe wa biro chairman wa movement kandi unakozera nabo nabenshi yo movement kumarwe buringwa namutangira kandi namusima okuja TV ukugire byashobora abo kuba no stakeholder ni meya wa Mbara State South aka aturu muri leadership akarwana hati ni babeta categories nkezo nibashaka kuseta nkama radio na television banga kwisha mbeno go wija ukumusimba ni mata gwiki no kumwekara jinga ngo aguma yije many times because mtu enda kumuhurikiza mutugire bitwa mushoma abari kutureba ni kikire nkanyo wanupu okushanga ni ingamba ebikane bya NRM kandi ni imbigamba hoki icyo turingahi nyenda kubamanyisa mu kikire kimwe okushanga nyo wanupu kandi ni intera touch umukaruruka movement haba kuba movement n'ekigombe cyo butegeki ekituro mu government ntucerezo mushoro okumara imyaka 80 kandi ubwebembezi omugasho bwebembezi no kuhereza abantu ubuhereza leadership. The purpose of leadership is to solve society problems. Obwebembezi bwa butakumara hebizibu ry'abantu obwebembezi okwe nabutine muho ito kuturabe twose tubaha emishoro yitu nk'abanya Uganda ako emishoro nabani nje atere mu kigombe cyo butegeki wanupu naho mushoro wa FDC naho mushoro echo busase no kujya turantuha ekigombe kimwe umushoro mwene kigombe kimwe echo cyaje obwebembezi bubi nito nitwato omutesa program akaruka NRM ako kashumire ibintu bishatu cyo kubanza abantu ba NRM obwongo bwabo nshangire muharima kantu ko kwenda kuhindura ahabwebembezi ubwongo bw'abantu ba movement
nkaza Dyantonde MP w'abakazi bamutera Kiruhura bamutera Kazo bamutera Ibanda bamutera Mbara State bamutera Mbara District bamutera Isinjiro bamutera Tungamo bamutera Urukiga bamutera Mitoma bamutera mbenu hona babasinga owabushenyi niwe yasurviving na Rwampara bamutera owasurviving niwe wabushenyi kana we yasurviving harutezo ni imporra ngo ariye fakazi ngwe muri go mu maraka nabasa butahonaka mbenu nikibaje mazangu nobwo bebajya ba movement nibenda kwindura hataka kanambore umudeza program bakutureba bahindwire buri muntu weno yesimbere bamuhisingire. There is no single incumbent obera ry'umuseki ogumireho abenjo kutina kwemuka kuba berene bakora research bashanga basinjwe cawire ngunyowe nare kura mawe ngunyowe I have stepped down I have stepped down abamukura kwisha Jimwezi kwisha Ride Wanyoto kwisha Kadaga kwisha bona babasinjiri taro umuntu nomwe waseki obiroriho ogumireho bacuwanda ba nikimanyisa ki ngukojya ngo president Museveni nakiriza akabajo mu mugabo bakamwesimbaho kojya unabikiriza ati tuzana mbori obundi nawe akabira genzire obundi hakwa ntwebuza abandi bona kabagenzire hona woko cyangwa yisimbire hona batakugenda ntwebuza konga ko cyasi kugira ngo bamwesimbe ejo akajibima kujya ati bimwesimbe ko ejo yajibima kokana wahari na tetema ryo naje ko cyangwa kesimba niberita atama tubanje bona kababatiri hata ni wocu cishe mizi ndebire ngo abantu nibenda batanje kumanya omugasho go kwirura bwebembezi okuma no mwebembezi omwe ijo kana kugambira hari kitongore cya basi kaciturumo muri mbara bo bakabije bapakinga umpaka babirugo hari hendijo basi kuyise tawuzi kuyaje yakoro kuno nayo ati ninjire bakikagati njirebo abantu batanje kugobamo so haba competition echo nachikoresa kicho kureberaho nka advantages za competition ha mahinduro bwebembezi abantu batunga ubuhereza omuteza program no mugasho kuritu tutaba kuja television okugambara bakutureba habwaki bashimye kutera karuru babari batera karuru ebashimye kugenderaho na nakushoborera nto mugasho kwa karuru no kugira ngo guhindure mbere yorimu akaruka hindure mbere yorimu haza kataka jindura ngwe bembi kajindure ebeje umurahi right where are you yes nangwa not yes. specifically you are because you see itwe ntwendo bwebembezi bw'abantu nitwenda mandate y'abantu nitwenda ubururu bw'abantu bataka tuhira ururu bobone bamanyabwa bashimye guterera bubatuchere batukore mutoci bashanga batashimye bashanga ngwimba kwera tukubahereza batakaka tuhereza ngagambara abanda hanajya nti nyowe wo utari kwenda kuterera caguranye konkuru kunkunda utakanda hapo kubano oine presidential candidate wawe urukunda ainabe because ni kisa kushanga ngu nabwiti cyakoraje wanterera karuru urutindo kwa gatete barukora wanterera karuna arabaho abacamba abizi baguma batagini narabaho abakaruganga bagumane baraba ari kaje iti narabaho kasasoro kenkombe yagumeri kubi narabaho emyarati yayombeko narabaho abantu ba amashanyarazi gaguma gatarimo za kibayokwe za bacacize nozo mutawo no mushanga abantu atari mu network mwebwe ni kikuba cyayambata umushara shana kujya ngo umenye umushara shi ujyame cy'umushara because nanabyo ngo purpose ya leadership no kusolvinga ibizibu by'abantu babo mwe kibwe mwatera karunka rabo mtabiheze mwe ngwabana nkundo uterere cyaguranye senta muri inka hi ito turinka hi nco wanuruza ito hituru no kugira one tukore civic education ejo ekabere nekorwa government hati electoral commission ekabe nezo mu television nezo mu radio eine motoka bihango einangwa na beshongozi eri kushobora abantu mugasho wakaruhu konka no shanga akarwa kakarugiremo ohura no giro ngo muntu yaterera nanka abo kuba no uruganda gwabo nanka yaterera ndijo ngo abo kuba no wedini nanka abakakoboko wanje inuna urengwa kabeta yabatecura umuceri bamuterera karu just rice
hati no azabo ni bamanya bakarya mu bo wababuza bajya ngo mushana ashengera no mugasho gwanje kubashomesa wano no mwebembezi no wafutekera umuceri no wakwa soda no wakwa rukumi no wakwa mwonyo ngimbe ngiyo ko mucyaro za rukunzira zangaye nashe ngo umuntu natera karuko mwonyo bitanu kitakumanya ngo omwebembezi ni washemeye kureta urugudo ni washemeye kucendeza school fees ni washemeye kureta amashanyarazi na nibindi binani ngamba umuteza program NRM ndi kuhendera tikigombe cyo gutegesha no kumene nkora parameters zona nashanga ngo NRM tikigombe cyo gutegesha echo kubanza ko kwesimba ha muntu wa NRM oguwenyino wa isimba wa NRM akugwanza DPC akuhiga DPC diso akuhiga RDC akuhiga natawunikira ko shanga na akuhiga oshanga no gomborora na akuhiga in other words ko kuba isimba no muntu wa NRM especially ko mu Western Uganda ai NRM ni makayenyezi kacheka chero akanyonyozi kacheka no shanga ngwaba kwiganisa n'aba state because this utakora government na kora state DPC takora government na kora state as only state establishments kongano shanga zikudwa mu maraka nizikora campaign harumbaka harimu officers mu DPC na campaign injira candidate A ni diso najire nchiko za candidate B ni diso ni chimanje manyisango cyo kurebera ngo NRM kinare mu kikombe cyo butegetsi iwe ni kumanya ngo rw'umugombe ngamushanje bindi kumanya bitari bya politics no manya ngo signatories bebigombe ry'urumu wo kubanza nabari chairman owakabiri nakira kubari secretary owakashatu nakira kubari treasurer abo no bakire ku yesenda banka hatu waza kushango shange ngo president Museveni to kumwesimba tiki ako bakataru mu NRM yabo signatory number 1 ondizo secretary general Museveni wenyine namwirondera cyama namwirondera ijino yibatiki ondizo secretary to agamba treasurer president Museveni amwirondera hati oshange ba signatory zibona president Museveni nabirondera iwore memba w'ekibina toine mandate nakache gokuronda signatory wesendeze kikombe cyawe hata echo ni kibakiri kibina ki na deputy wabo bona babaronda na ba deputy babo bona uriya secretary uriya president ninga chairman w'ekibina nuwo kuberondera now hati baba bindebere nibenda kufa kukwata 5 billion ukaziteko mu campaign ngunonda kustamo museke ndebere deputy speaker with all due respect kugakaba garame niwe twakoza akabuzi konka nora ngwesho mugotaza yuko by'umusaraba ebironi so hadi ndije kureka bagarame with all due respect deputy speaker ahire statement wajirebo takujetegereza ni ugira ngo eri munka nko mwonyo habo kubaho nagira ngo kigwire koresa 5 billion ngunozo museke ko gajo kumeni nkoresa research nashanga babiri bakoresa 5 billion wobe ari chief campaign manager wabo bona owektinisa dangogo ogo atsoro king siza ni watambura nawe ni watya nawe ni wastama nawe ni warara nawe ni what akemera jango district nako cha billion igen hato kwe Mr. Deputy Speaker, why don't you advise King Caesar Murenga at a personal level? Why do you cry before cameras? Okay, right here. Nangogu Anita Munga, or we are chief campaign manager we. Ni Deputy Speaker we nini. Hat kandi ni bastamama mu office. Tamwesere mpora akamujangota kata mesente nyingi. Kongati yamara za television nama that is double standard. Okay. So umutesa program omuzindaro reka tube tuguhire ochiten sajomo. Na ina tubiri kabiri just one. Ati kakugira ngo akenanira kuhenda ndakoreka gira ngo ekibina wareba abantu ni bakikoresa sente mingi. Nikibaza ngo the highest bidder takes the position. Nikibaza ngo ekibina cha movement nikironda bebembezi abine sente nyingi abatine bwo nubako batine bwongo
haza omuntu orukorese sente nikimaze ngutayine byo kugambira abantu wari omuntu nayibembeze sente ati tutakaganirire tubanze twanywa ninga tuganire ogwo muntu bano mangu tayine byo kugambira abantu nanga abantu basinde bari gukora mbuze buze yebare mnongo so thank you so much Bright chemerira amane gese yebare mnongo we shall add on program ne kigumizamu turi ya TV West mu program ya Kadara ntukora mwanya the Arena Villas and Hotel omwanya ogwino buraro burungi omwanya ogwine byo kuriya nebyo kunywa birungi kandi harona gardens nungi aho kubasa kuteka embaga nka birthday party abine showers bazita embaga baby showers so omukoro gono goine no hikaho kandi nomwanya gucurire gym nonga aho raze okashemero oine weekend yona iyo kwenda kugira omukoro gwawe Kikard Arena Villas and Hotel omwami jom Bright yahendera konko yahendera nare bagumana umureba I was nanyenda kubuza nanyi abo kuba ekibina nkayinarayemo ito ntubarangu your brothers and sisters nko kwakushanga abasiramu bona bari mu muzigiti kongo batakwikiriza nahanshaba ninga bakurustayo ninga bakaturi cyo mukereze ningo mukanisa kongo bari kudisaguringa hanshaba now NRM as a party mwine okuna kugira ngo internally mwino kumukuba mwikirizine ngo we are different konga our ideology the political party ideological thinking shebe kuberyemwe ekikuretera ntabura hamone omukibine kugira ngo tusiyobwire turebe kufa no kukira nicyongera kutwerekereza munonga because you homogeneous muri abantu bamwe mukabene musiyobwire umu kugira ngo haza hati twaza gukora tuti mbwene ukara kusinje uhikirize but ahantebezo zamani ngo ko kuzimanya nikiguma kitangaza munonga kureba ngo it is all about life and death hatwebuza you mean this is how far we have gone politics no kufa ekikubura munichi to harmonize tukareba abantu ako hatukuba muri yo mugeno to assuminga kureba nupness indikana nimwe za PFF na za FDC konkime kumukusindikana mwenka ntukumana twebuza what is lacking in the party yebare ecyo kubanza kamaze ngareke mu murumuna wanje abo kuba ine binte biyagamba NRM nagamba democracy agamba kwindura ubwebembezi aho kitende surprise ito twine democracy kukirayo ituzumbantu terwa karuru batora no kwata flag hati imwe flag zanyu nkiwe kwa kubana nda kwisha kuba MP witu wa South Sea ukutori ine noha okwate bendera imwe itwekanito twine democracy kanito tukuterera abantu akaruru bakaronda bebendera imwe kana mushitamo mu office nimwe mukana sente nyinjo kukirayo omuntu wanupu wena yaza kutunga wareba obukiko bw'abantu binati omuntu yaza kwate bendera ya nupu najigura hakubati mukutera karuru timwine karuru timwine ba member ba parliament banyu bona bakuza kuba kwate bendera cyaguranyi no murumuna uri chairman w'ekibina no manya mukuru we na itungo fai n'umushitama omuntu areta sente mu muhebendera zone timugizira karuru kona okutandikana nyo mwazyo mutarikire kushohoza abantu abarakwate bendera omurubona tina yiba ubaterira karuru so mbeno nichende kintu wana okigamba okipracticing niwe kitomu nkora wana muzumu karuru mkahato ijemba raha abanupu batera karuru bakutorane ubakwatire bendera ekyo kibasa kora kikira omago gambe kintu cyo takora ekindi ngo president Museveni yatakuza kusingwa abe nawe kora kiremo no please takubasa nasinga kandi asingira kimwe ntushitama tumwikirizana omurukiko twena twikirizana namwe nikitegereze no zakora ki no ija kukireba ndagarako wawe omukuru ito twine buryane bwona hati tokureba nkati mbarra city south twenda gukora team ngune ya division ntubanza twazo mu sales ninga twazo mu wodi yakakoba yanezana na wodi ya nyamtiyoboro mpira nate ko kuba mukusikana no kutongana na nebikuri
koka muheru ntuya mutimu emwe erajwe kereki division nanguna timu ya division ya north ya nezana ne ya south tukwenda timu ya city utekere gutari mukutari mukusindikana akaruru nakasigara kari akaruru nanguna buzakube dini hati ziturubati tukega kutera ubururu umuntu yaza kuba chairman wo muziki tugwananka hati ka chairman witu Rashidi kuza kuba chairman akazo mu karuru tikikumanyisa ngo abantu baba takwikirezana ngo bona atabasalamu mwena na mama muri y'abasalamu koko kutaho competition abantu batekwa kuhayana hajiro wasinga orutaro rwo kureba turwo kufana gukora ki turwo kufana no kukira namwe nakaruru tukagiremo twakarugamo abemitima levonke ya sek owe kitendisa president nabandi yababugini urukiko rwenyina karuru kahwire president Museveni abugina Anita Amongi hamwe na Noah na Kadaga bazu mu rukiko bamazerere kiganga 10 batese ece cyobere noreba okunyurura no kutubire twine tunyurine twazo mu karuru twatutuke bitwatutuka twakarugamu movement negumiza negenda ki negendo mu misho abasingirwe nibegita ahabandi kandi okurura takumarwa twine tribunal no tabazi bareba then abandi twineho niteka constitution nekwikiriza ababara birombururo bobundi obutari bo bwa structure butubeturumu na nabo bwa seki n'abasapijanga independent ikibakweta okora ki okujuriza akuba constitution yaki yihangane ikora ki nekikiriza koke kibine kitu kiri very steady it's a mass party n'abantu bingi munonga nicyo kikureta icyo abamwe kibatako batambururu nabo kubutera tabakozere ki tubabwine ikindi cya kabiri owe kitendisa munywani wanje Bright ni nkwendezo bugwaje tutuyiraha ntukora hamwe government eje yo kureba mugiru rwagati eco kugira ngo wori yo mu government eki government ne ya NRM abandi tubagobere mutu batungire mumushoro mugitungire mu kimwe taro umuntu okukera bugwajaha tino kukera kushora nangu nebindi ntubimanya ebyo tikwenda ko bita radio abanyu batakwanga no kimanyo kutwazane waba NRM side muri ebyo katabereke ko kakastante bimanyo oriki mwe nabambara tabakuchimanya ko kecho katukireke cyo necyange tinkita eya na Bright ko ka Bright cyo kurema abantu abari mu parliament aba NUP naba FDC bona ne batunga ki umushara kwa government ticheru kumanyisa ruling party only na imwaba opposition mu part of government bana bahesente bina ebine biyona iPod ebine biyona bahasente bakana baha billions mwashara mwarugamo kokati mushabire ngo mukoreshe mushabire ngo mugaruke this is your government pride echo kuba mu opposition tikikumesa ngo eri hangati ryawo this is your country eri ni hangari yawo oshemere kurukunda oshemere kurigambaje mukwemerera mukazanka hero mukajumirira government kandi eji eyimutwiremu eyimuriyo no muryamu hatko kwemerera nkiwe Bright umuntu kwa kureba TV na sute yoshwire no kwenkito yoshwire no kwinyiriro koine na businesses zoine no mukazi witu twakwiri hato kagira gutora part of government hatiwe government no kigobe no kiri mukira no yashwire mwara witu ashwire mwara witu wa movement ninye na muhingire kagenda nawe Bright tukuza kushwira hata mureke kumana murira mukagaka kuza kuhuza abantu benyuma mukaza kubabuzabuza government ya government ne yanyu mugifunne muno koraki no kukiritwe nawe abantu no complaining ngo abantu ba opposition batungire mu obugabe business tenda zona nimwe muzine. So one of the achievements that Bright has. Yes, he has achieved this government. Why not? Why not? Mwezi kuletara government koka tutambura muntu genda tugumiza aboko babyona nebyachi byona nebyitu. Yabare mnonga chairman omukuru byaruga timba chairman wangu Bright wait, you can wait, you will keep your byaruga tutakajire wa Bright wa banogamba urukuru recommending anke binte bisheme kwihinduka ntwenda ko sobiro bwasigara yo kureba akaruhuka hwiri actually primaries za NRM na neji part of it jikororo ceremony activity turevere umukoro w'utubentureba arhe bitwejire
omukaruru nk'ekibina na munonga mwagaruka drawing board kugira ngo tukagira akaruraka na wagaruka inyuma kare kandi kisinge no kamanya people buried abantu mena hakaba ibintu bingi ni bintu cye bitushemeye kuba tugira ngo tushemeye kuba tutahamakanda aho kuba omwambright yagamba akiba kweta civic education and sensitization actually no sio bwiro evuzo think electoral commission with its big budget erahi abo kuba kuba kurebe ko public okuba kushomesa abantu nabyo niburabura tuyine bintu binge bishemeye kuba nibikorwa abantu bakahindura intera y'akaruru wari rukwata how we vote tuyine abantu bake mununga bake kutera akaruru abantu binyina kujya tinye bibikanta makare kandi aguma ngasutani ari aro polling station so we are like hari bintu bishemeye kuba tukoze observation zabyo tukatebekana sa kuhindura kugira ngo twaza kugira akaruru ka general akamuheru 2026 tube tubihinduyireho then ubundi katane hona no tureba akwanka ikiba kweta voter apathy kirya higuru munonga abantu bakutera karuru tureba ensobeno zozumwe kongana tuzimana tuzigenderamo munonga there are those specific things that we should work on kwenda kutereza mu tugira karuru karungi akamuheru nibyo biha mwari yebyo iyo nko muntu otunyoriyo kibine cha NRM but I would like to see ABCD being worked on. Webale munonga munywano wanje tebekana sa program eji omwami Joma yachoboraje kana ni mwaba rukutoreba mutorera mu kimanya ngo akaruru n'enduru eco ni kimanyisa ki ngo burukuraba hakaru hatekwa kugira enduru yabo tizikwingana enduru namwe nakwereka ngo witisingiro south mukazika abamwe abantu bakafa motoka z'abantu zindi zikasa za pichi zasa abandi babatere bikonde abandi aminoti bagine bine byasha eco ni kimanyisa ki ngo kututira karu tukaza ahamuherunka NRM tukatera kutanikira ha chairman C1 twahika aha national level twaronda bembeza abakuru members ba SEC ni kimanyisa ekitwine kubanza kora munonga eco kutanikira ho reconciliation twine kubanza tukareba akaruka tukarabiremu kandi tumanya ngo akaruru n'enduru abantu bitu baryo mu buteka nashemererwe kiwagamba cyamana cyo kujya mu president Nigeria yagira bu yashitamisa abaseki nakina abatubetu no mu karuru mbene twine kureba abebembezi at the district level have you done that abantu aba members ba parliament mwashitamire ninga shimwa abashitamise ababiri bangana bagarukini ahakwa nyenda kubagambira ngo akaruru bamwaba muri yo mukaruware bahaba hakavuyo obwiro bwinje rukuretera abantu bagira akavuyo no rukuba yesimbire wahurura ngo abahagizi bataherera nanga urukuba yesimbire in most cases percent impango nabana kimanya abantu aba babane bamukunda haba hagiremo ku Rwanda na no kwitana nikimanyisa ngo twantwe ngo abantu bitu babeje imwe ababire besimbire mu kubanza mwagarukana mwanyenda kushaba imwe abembeza abatorino at different levels mu making sure ngo babire besimbire aha level yo rukubase yo ruhunko mwebembezi wakora umurimo gwo kugarukanisa nico kimwe ahanshonga nkuri bakurondera ubuciko structures iki ni kigamba buri cyo kubandi ya radio na naha mikuru waburi chairman wa movement aha sub county level reba ngo kibina cya movement tarimo aba movement abakuriyana kiretere kugira ngo owarabira hayine flag bona bamuzenyi bamusupporting konka haguma hari member gezo nikimanyisa ngo party zezindi za kuja zinamani zibona ho kutandikira kuturahika district level the same chikore kimwe ba councillors chairman wa district habariho chairman wa movement do that aha national level sek mufuye kureba ngo abantu batebenkana kungana munonga ningambirimo ababiri bari mu cinta ababiri besimbi mubanze musasirane this has been a game the game turiyo mukazano mwabano wenda kuza kuteba goro umuntu nabasa no kutera mu musibuko ogwa hansi kugira ngo tamutera nangana yuba muno bamutera penalty konka omuzano gwahwa urukuba yasinga naba yasinga no kusasirana ekindi nienda kubamanyisa abarabireho mu office no bwara bubundo gitire mu sente ninga bakakuhire omukunda kwaba bantu totire muna 10 konkane bane bakwitaga mu buhereze mbone umureke tuhereza abantu nico kikuza kuretera abantu bagumana bakunda NRM yabo nico kikuza kutuma NRM yagume inamana akwanye ndakubamanyisa ngo pate ya NRM twaguma sitebenganise kurungi tukagendera principles zitu za NRM
nahaza kwaho n'indi myaka 10 NRM kiriya so to making sure ngo twatereza ibitisheme kwanstereza namwe yenda kubagambira nyenda kusima abantu abatira karuru k'enshongo mu rugo no buturabirimo in fact niyo tinkwicerereza omucya ogunu wariho agumeho ogunu wariho agumeho omwebembezi yakora kubi akakore bitashyikire tikikwetaga kumureka cyo kurebera bamwe babihireho rero n'abababire ni bakoraje babarekaho nicyo kurebera nk'abantu bono mu Uganda bakagira ngo President Museveni obusinjo bw'atureti ebizibe bitwara biremenyemo abaye namwe no mwana bamwongera namwe n'abamwe bazana habisibo ngo cyabasika ruhanga mwongere n'imyaka abakira habakina mani abe nasindike kintu ahabwo butegeke bwo burungi nibagira ngo yiyongereye rero iwo ryo umurayi nejo ryo NRM ubunde by'abantu bakutumire eba bintu bako expecting amuko bakorera kubera bikuremere kubakorera hati bagumene bakwiyaho bateka hondi ejo muzani agenda yigita hamuzana utuye no mukuru President Museveni rero za goro zitandike kumya spire na za hatri yabare mnonga byarugaba Bright Mumza Bright jomo yagambire ibintu byona mbwenu kanande n'umugamba neho njya yangira kugambira ko kayagira ngo kimombi achievements bagakoma mukazi muni you are a beneficiary wa money wa government wero mukazi ariho ebyo biti celebrate orebero burubona actually bwono burabireho oine ezuwa kweta nka recommendation tukabe tuzamukaruruki akakwija abo kuba Albert Einstein considered to be the smartest man to have lived akagira ngo bwira nkimanise gukoresha bimwe ikintu nico kimwe konkor ko expecting akwiha mu different results now tukubasa ugira akaruruka gumana kagera mu issues konka tukagumana tugaruka mu kugira issues nzozo so tushemeye kuba tugire mpinduke yabaho ngatuke expecting a difference omuntu kumibira na mukaga the question is nizihezo iyo ngomya Uganda nango hirone byo kujyango uri mu kibina kanaka empinduke zuwakwenzuro rebe mu general election rero tugire ingumi na mukaga tugizira akaruruko ko mutano ho no bwenyi ari hekoko ngachete empunu ekazari cyane cyayo aza kiyine cyane iki cyumwe kuyagizira njara yachikoza impunu yakirije babuze empunu mazima hona kawaryo mwana wawe eti muhumure nani ingaro zo buzarumunda hatu wanyireba eti muhumure mazima nani ingaro zo buzarumunda hatiya iwenywe cyo kubanza empuneje cyane cyo kikafa chafa iyo yiguta hata bantu nangwa nembwa yo witeje ndeta ubujenyi kwekayo bagitera etambara ikakari kokemerere buza tone tubandira batamanyire ishweho toka kakwisuruka bajonje bagitera ishweho toka itubandira batamanyire ikataha umugongo guhendekera hati omwenaremu abari one batushekera abamwene baza kubarya reason neza kugira ngo bantu bagaruzo buzaro munda kugarukana nafire tugarukane nyowe nazi ikirenyeshi turu rero ngarukane ni bodacine nkaronda karuka njo mwihangwe jomo mugabe yakatera amahungu hatu ko mwami ntenje ngo murete muri kugarukana na jomo yasinjira karuko mwihangwe jomo mugabe akahuta buva ati tugarukane tuta Grassi. I'm not saying I need to disclaimer. Okay. Hati abana ba Jomeni bashoma bona binemirimo for information boni mbamanyati ndabagamba zini kuko ba Jomeni bona bashomire bona kandi binemirimo abanje bashomire tibinemirimo ninga banje ndokushoma tibazire ki tibashomire yongaruka na Jomeni because hata harimo embere twacireho yo kugira ngo kugarukana ni kubazo butabasika habo kuba orire kwe nagaruka nata noyigusi kana ine mere ndijo mu fridge ajibire no uriyo ririkwe ajibitire
embwa z'abakama hati nizijyaje okukira abantu baburije bingi hari embwa iri kujya miliyoni 3 embwa yatungire breakfast hata ibwasheshe embwa yatungire breakfast hati rero nyongarukare embwa nengisa kurya rero nyongarukare niwe Jomo Mugabe so omuteza program Are you trying to say ngutuikire ya irreconcilable differences? Yes, arebe bintu kabisha tebishemere government byabishemere gukoraho kugira ngo abantu bayo bakomere batekateka mu government kiriho naba nazira umwana wanje nka Namibia nka Rwanda nka Kenya nka Zambia nka America nka handi hona rero umwana wanje government kamushomesa Hona government rubu yakubaniye kore bibindi hona tinku jama hacho kushomesa umwana wanje nkijuka mu government tinku ijuka ati government ru government yanashomesa umwana wanje hona narwara nkazo mwirwaro government kanda gura ekampe cyo kurya kampumuriza abantu bingi ni barwarinje abanyajumba Mugabe kota kukimanya umuntu nagireje ararwara gira no mushijo apipa bamucebera bagukwata so omuteza program umuntu ni ko mwirwaro government yakize kikobo cyo ruhunga hari bukatwari imbuto bazi impaka farasa kindaherukire njyaba we biro bijanye bishaduna nuko mugongo namarantaha hora tikwizwa ndi government ru kwa government yashangire bibona biriho ekabihuta nyumo ndi kuzakura bakagira ngo ngwe byabusha byo marwaro nango bwirogo bakari bakoreza marwaro nkamurago ngora ryabusha ozemo because kwabe ko murago orya onywa hati nobura baje mu Mugabo mbwire bwabo engambe hindukire nibagira ngwe byabusha na murago bikaboyo hati nobuza owabirire no azamwina anstamina we mutumo Mugabo tarundisho hapo kuba mweshinga no baturamo mwene mutesa program abantu baba byaho bukwebuza owabirire no ijoka kugambira statistics nizoreka data information IGG yakachondoza yashanga ngwe ekivyeri omuruzungu baceta eferi ekitashaya ekitukoresa karangara nitupangisa umwaka umwe tupangisa billions 15 umwaka umwe haza ekisya bashangire nikigura billions 12 ekisya what kind of calculation is that echo ni kibaroki omusasa nikugura billions 12 konka government ya Uganda neshashura billions 15 buri mwaka kandi tukora research tushanga umuntu uba kuzesenteza tushondo tushanga ngo umuntu pa astami edyabusha bikazahe ababireni ba abana bitu babishiki ndero no kwato umwana wanje wo mushiki no muha padizi ori government nangwa nemihanda kuyakubura kunkika utinkwijuka government riho kunkwijuka no ruguto no gwakubara rubi we are breaking so omutebesa program Jomo Mugabe tikujya ngo nitubanga ebituro ntugamba tijyo kugira ngo mwako rutindo rwa gatete ngo abana rutambure n'aba movement bunga no mwako rutindo rwa karugangama tikugira ngo abana rutambure n'abantu bunga no abantu batwamba kushanga bamane yaka makunyana batine mizi tikugira ngo mwana mutaya mizi muza kugira ngo abana bright turo tugira ngu mukore bintu bike tibyamani tukubasha babinji hariho 3 or 4 things ebimushemereye gukora rero umuntu waburije akamenya ngo government iriho yebare mnonga bright thank you so much bright let us just break off yes program tujeta akadara turi ya TV West kandi twakorera mwanya the Arena Villas and Hotel omurumbara no mwanya murungi mnonga abo buhereza bwono bwo kwenda hanu ya mayiri 2 a petrol station ya Shell Makenge kaho ubuzo mwanya ogorojya kwa no gureba and you will like it hako butebeka nabona buriyo Ria TV West program ya kadara twahumura kace tugarukaho naho
okurugantobo y'omutima gwitu itwenka TV West nutsima abo abari kututamu sente abari kukwatanisa n'itwe hamwe n'imwe abarebi abo kutwagira umwaho guhwire ahamupira gwa Independence Cup mukatwereka kukwatanisa obumwe okukunda hamwe no kuhagira mukatwereza mani mwatwereka rukundo kandi mwatohanguze kanda bukutwereka rukundo yamani mugani turabeto kundi murundi okwija mukagaruka kwatanisa nito mukushagika no kutwagira rero twakora kintu cyo mutano munonga ahizo byo kwetegeka turaza kubanza no mpira hagati y'abeshobozi baburenje guizoba n'abahereza ba TV West na Radio West rero kwanira chikopo hagati y'avuji ba boda boda hamwe n'abamakanika bona abambara ste achacha Global High School mwisha mwena mwerebere cyafaye Orwa mkaga wakuriye kuferwa tona katferwe muruka rware mpimo numbiri yayi mu mariteka murya mwiguti kaka nabateche nakabatera mwo butura kabatera mu arumuna master genti akatoko mukarigi mukamari kandi nene nkabari satu kwa tichti wechi uryo mwarige biye mara wano byibura ni walteka omusanga nezo mu rutoche nto butura ndembe chitoche mtampa Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucego kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu buri rwa gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara iki wahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarero ni kagambwaho buri hamwe otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kache kataka kutuhenda kanda kajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nimire nangwa muyizi reka ndete yebitoke nki10 nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira kintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkachikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda mu love you sweetheart shobangirirwe I love you Nehinda programu nakadara tugumira mu kadara ku gashahina okusya mukago turahendere kandi obo tuzabantu kurasa ebyemizano
bituna nabamanyise twakorera ha the Arena Villas and Hotel omwanya murungi kandi musiya munonga omurumbarara hano ya mayiri 2 a petrol station ebakweta Shell Makenge nabasa kuburuzaho buruhereza bona babwine kandi omburyo burungi munonga nabo ico program eji tugezaho kureba ekiturebere Kororo Ceremonial Grounds omenarem delegates conference ebintu binge bebirumu nangwa tugezaho no kutereza okwakaruka shemeye kubana kabana kagenda ubu turukwetebekanisiza obururo bwe 2026 oburukwija orukwendera bright yes okay happy na nigeze kumanyisa ngo ebikure binjira nabigambira just no kugira ngo ari umuntu bushaka ubu ya tubeherana kabantu one ito abantu pu habwaji nitugabe bendera umuri wo kutugabamo nitugaba umuri wo kutugabamo habo kuba constitution y'ekibina ekyabe kya kibarama ekitwatekinjiruva nibe constitution n'ekyo nikiri kugamba constitution y'ekibina executive board nestama eronda kachaka bakweta electoral management committee kastama kacyenjwa kashujuma kareba umuntu oshemere kubona kwatebendera kurugero abantu abarugayo hati tukageza twakora constitution yitu ya national platform enunji eyabirinekira ngwije tutera karuru ka delegates baronda bebembeza hati kanyindi chairman ndi coordinator wa nupu konga ndi chairman wa mbara stekano terwa karuru abantu structures tuzi mwene tukatutire ngo structures ezo zironde faraka beyaraz omu constitution intensa twajituireyo bajuma mugababa bayaga kutika zetinga up to now it is not yet gazetted kandi ntwende kusoma karuru kandi ntiyako watwine ba flag bearers nitiyako na ba flag bearers tukora constitution yenkuru abuko ni yotwine that one is explained ekindi esente ainde kugambira bajuma mugababa abataturu munupu niwo kumanya nupu okuba kugurebendera Jomo Mugabe ebya nupu nabimanyi nyo jande bikumanya ebiye nyo bikumanya mu NRM therefore niwo kumanya itwita banupu nitumanya ngo bendera haro mitendera yayo kandi ushaba kandi bagikwereza konka bo Jomo Mugabe nabandi noza kubareba ama television bakugamba ngo ebendera yitu ya nupu nguri kujugura which is not true so agoti mazima tigari mazima ngu ebendera libajuguza national platform ebyo bigambo yaba Jomo Mugabe Jomo Mugabe nabuza ati bright we kanomanya kiti cya movement kanomanya bintu cya government wapwa tutakwenda kutumanya kiti cyaho cya nupu hati nyomwe ebintu bindi kugambira television nga biti nimbani ngihire omu report ya government eba kweta auditor general's report ejo nebe public document tingu za television nka discussing orugambo arevo ya Jomo emyaka yi abishukura bayine abakamwana ukaza television uka discussing orugambo hati ko dawo orugambo ebikumanya Jomo ni bingi hati ngabe nabitandikire konka n'orugambo tigabigambo so nabwecho ningamba ebintu nanja television keje ningamba ebintu ebinyine obushurizi IGG arona bichondoza biho obushurizi hati nkesente ziba bene bagamba nka statement ina agamba deputy speaker erya mukutu nerebwa nesiona so nyo tikuzanu ya kugamba urugambo kandi Jomo Mugabe yaga yawe wahisa nobwebembezo bwone kwabe utokudiscuss urugambo now hati Jomo Mugabe ikiriza mu miboniwe turi mu mpaka zo kugira ngo rasinge no kuza kundumba barayita gashwera barayita ati abakaza bo yiniwe nikigana kuko that's not important we are saying no akakwinjira yanagamba ngo akakwinjira bakunda I not abinje no nyona waka yampinjire kanje mwini we bigenda ati ko kembi najya ngo ejo n'urugambo tukabigambira television hinijyo atureta bikuru we have come here to discuss issues of national ntendera bright so ntendera last word Jomo Mugabe nango tacho Jomo Mugabe ninkoresa because ni uriya ozasi konkani maba government ntoba ntugamba shonga zitu mutakazere bangwa bana bantu the question should be what not who o wakigamba chikuru yagamba kintu cyo chikuru nico kurebera hati nyondo mu ntaro z'abantu abapromoting tribalism no umuntu nagira atinanga no muhimo
ati nanga n'umuhimo ati tabuni yakatwagwa bahimo haza ko umuntu nyowe nimwe to mushema nyowe habo kuba the question should be what not who iwe ogumuntu okwetogwe. But that's the what. That's the what. No, but you see the question is naza korachi. If someone naza korachi kugira ngo nora chikori. Naza korachi. Ogumuntu chikora umuntu wena mbese abachina kandi batukorera ngudo. Kandi tuzitambura mu kata kugira ngo kata kuzikama ngo zitambure mu China. Omuhindi kana abaine byuka ya spare parts nkazongo kuri bintu byanje nkashasho nesite zanje kanta kura ni nyiga munachugura umuntu. Right to kwendera we are concluding remark ata hurete turumu niyo kugira ngo twabura abantu bitu baruga politics za tribalism baruga politics za edini bajeta sectarianism edini kushanga umuntu ngo gutimusaramu witu ngo gutiki ngo gutimuganda witu ngo gutumyangore witu ebyo ninye byahani bashobora n'ibintu yenyuma ebitushye kwandira kimwe kandi tuza politics zo kugira ngo mwebembezi wena jo mugano kora yemerera television ninga handi hona shobora ryo korira abantu n'ibyo kwenda kubakora urga mu propaganda ujiro torutendo bwagatete ndukuziri otorutendo bwakarugangamo ndukuziri otengu tozaka ko banzi kuziri otamizi gacwamba gaika oti amizi network ya chiba ya ika oti hate byo bintu nkebyo ko kubigamba jo mu mugabe abantu bagira ngo jo mu mugabe yaba rya television yatugambira mizigita igahika okay yabari rero nani naika ko wanupu ninga ko opposition ninga ko kubireba ngira tukonga hari ekitwiri jo kwa tumuga umuzinda abishobora rero tukuma hamwe ejo kweta unity in diversity yabari mnonga sanke kwa kwata kunjira tugarukane na jo mugabo n'abakumureba no kujya mu television cyangwa kwataje no kosta mu studio yati tukagarukanira ngo byabasika abo kubona ureba umuntu wo nagira ati nyowe ati na waye Simba Bright ati nitso kusinga abashuma bakaruru jo mugabo we abena abandi sabashuma bo mu rucece we yaguma rwo mushuma wakaruru hati wabuza wakora census umutawu nomu Bright let us hand over the microphone tuje kuteza karuka abacece hand over the yabari mnonga Bright yabari wahenda karuka abacece umuntu yakasinga hati bateza karuka umutawu nomu akaruru ko mushuma w'ubururu ndijo mu mugabe okay conclude Bright mayerezo muzindaro yabari mnonga ubwo bamwita Bright umwami jomo hatiwe umuzindaro gwine bori inzira okache umuzindaro gastani ugwine yes omwambi yarugaba byo tuhendera and concluding remarks zabanzu kuratana 1 2 3 4 5 togumano recycling okay so you are concluding thank you so much ebitwagamba ni bingi konka nashemererwa uko mukuru yahendera munywano wanje Bright yahendera nabagira ngo mu rujyo mu karuru mu rujyo mu byo koresa enganda edini na nebindi echo cyanci bamanyisaki ngo mukundi ihangari yanyu na government iri kubebembera mukundi ihangari yanyu konganoza kugikundota twagamba habiya karuru konke cyayebembera munongo izobe ecyayebembera no kukozesa esente omukaruru echo ni kimanyisaki ngo ihanga hati na handa hiryo ni rutora nyenda kubamanyisa ngo Uganda is a capitalist state, is a capitalist economy. Hariho free enterprise no basakora business y'urukwenda no basakora cyo rukwenda cyo no mu Uganda cyo kubasa kwereza kasente oba no kwinga oba no kushubura oba no kurisa mbweno butwamanyire ngo ibintu bingi byabe byakasente reka tugende tuze kuronda sente mureke tufeyo tukundi hangari yitu wahirwa hariho businge hariho security eri kumara kugira ngo ikume ibintu byaho byo rabasekora katuze kurunda kasente rero nyencha kare ko rabe no yenda kuza kushera umukazi mu nungi bakushabe sente zibe ziro wabano nda kuzo mukaru nazo zibe ziro mwenu competition hati nchimanyisa ngo yabire yakasente reka tukoze businge buruhu na government nongeruhu tubona kasente nibwo turake aci turukwenda niyenda kwendera ndi kushaba na nabagambire ndi kutandika ngo hari hakaruru akaruru akabakozi non-unionized workers. Namwe n'urugo kubanza nza kukatera Western region in fact ni Uganda yona kandi in fact nanye ryomwe omubesi imbere ahakarura okuba delegate wa Western region ekituru kwetenga
niki nk'abantu abariyoni bakora abatine unions nitwetaga kugira ngo habeho buringaniza habeho timu wako mikorere yemirimo echo in fact echo nyenda kubagambira ngo Kisingiro district echo tukachikora kare. That is a good example. Ito tukagira ngo abakozi bitu twine kubahereza a good working environment. Nicho kura turuhurura Isingiro ngo twine ngo kawo na Rwanda na chairman. Ninga pa na nka sub county chief na Rwanda chairman rero C3 ahabo kwa twine kutekaho embera nungi. Umukozi yaba nakora akore kurungi. Remuneration yazifuno mugwire buri kimwe kitebenkana. Namwenyera kubamanyisa ngo twine kugira good industrial relations ahamirimo. Rero umukozi nawe yakora tureke kumu exploitinga munonga namwe niyo shonga habwe kinigwe na ngombe one of the delegates aba western region tugende turebe tugane n'abakuru turebe ihangari tukaritereza tuta government kayatereraho buri kimwe kayatereraho businje ahabwe ncogo umukozi naba exploited ahabwe ncogo ataka cyaru kwenda kandi kiru mwe bari munonga mukama bampero umugisha yikiriza nsime omucyara wanje ware banjiraka ku butaka umucyara wanje umusiyaba umuzira burungano bakutebenkanisa buri kimwe natebenkanisa buri kimwe antebenkanisa ware banyine Kasimayiru no mucyaro go na family. Thank you so much. Bright ya heza ka omwamikomo the platform is yours. Yeah, thank you. Echo kubanza itwenka government no trendwina abebine bindi ntugamba murebo bundi ntuterane byore ntukora ki kokitwe ka government tukicereza ngo ibine bibeho kandi bikora imirimo yabo. Bright humure taromse kwisiribere icyo kubanza oyo n'obugabe bwawe kwesimbaho urukwenda n'ikibina cyanyu kino bugabe kutwaza okukikora ki okukitwaza mukareba mu Rwanda obwebembezi koko bundu kutekatekaniwe no kimanya tubukabire inare mu kiriyaha no kimanya to amare myaka 80 tubura yonkaga tukatine program yigana mukamara kushiri ekindi cya kabiri nyenda kutabarusya bona arabero mu karuru akitora beremu nyenda kutabarusya abantu bitu abaragero mu National Delegates Conference bibire ryo rukiko ruhango mnonga nintabarusya abasingire akaruru kandi abatarabiremu abantu bamweberere babiri mwena tumukuraba nishaba habaho okugarukana ngo kutugambere kitandikirwe President Museveni kandi kikomezemu mpaka hansi twaza kuzomu karura katukuzamu akenkumi 2026 abantu bitu abakwasare bendera tubahagere nk'ekibina kandi okukyara munonga tuhagere munonga President Museveni arebeka ngo yatunga pasenti erukukyarayo abo bugaje bwihangeri ihangeri ine bintu bingi ebirukozere ahiturugire no muhamanya nashito ahikana muhamanya emwe bigamba ebitashorungereje nk'abantu bagamba IGG achondoruzeki Auditor General achondoruzeki ebyo bina government niyo yabitireho nuko murimo gwabyo gukora so hatkano muntu yayemerera umwene tuturanise burubwenguzi kano muntu akagamba ekitongore cya government kukikwasira hakana yetera goro so ebyo bitongore byona biroho kureba ngo byacondoza bya checkinga anshongeze kubanusko ebinde bitakakozerwe bice ebitakakozerwe mu government eki nicyo tukushabire nchure ndijo ngo no mutamwe kwisha NRM mujongera karuru ebite bikozerwe ebitakozerwe eyongere kozereki ebikore ebimarire kunogira ngo byona byagwireho tukabire tutakushabanchura kunogira ngo stane taro edini tekabire neburura bursande mbwenu ebirikurema biceroho konka tubinire oburyo turukuraba ombwebembezo kuba twine kurugira kimwanzi mpaka yigo nishaba ba electoral commission kabatayi banje ko bagamba bageze begesa abantu buri muntu abena amanya entwaza yo kutera karuru okukaragende nombwire bwako nebyo nishaba abantu gukora munonga nabyababiha nabababiha nawagambe dini yawe nawagamba government ko ryo NRM kwa kuboryo wano ebyo natubikuteka byo kurya ameza yawe we have to work nshaba abantu mwene muze gukora tutungure ihanga yitu tutungure namakagitu ebyo nimbegamba for God and my country nimbendezo bugwaje nimpendera ndukupendeza bugwaje abantu bambara State House mwena ninyendezo bugwaje abantu bambara ba city hamwe na Uganda yo gutwara yes kora tuzabu skora ile kitura kore
Thank you so much. Program ya usimiti. Ejeta uniona ntisakuchukua. Normally, when we are concluding, we don't go back. It is not right. So, nyenda kusima oshitini sajomo. Nyenda kusima abo kuija no kuija kare ukahika kara avenue okakwato bwire nyenda kusima bya Rugaba Rudoviko okuija burijo bright jomo kasi jomo namusima karaga ko mukazi you accept that as the reality. Now hati bright niyo twire niwe machazo mwe nochererwa but you come nyenda kusima abantu batureba kurugashahina okusesha mukaga twarecherera ebyemizano hati nkaburijo TV West program ya kadane kuratirwe ebyemizano twakora mwanya the Arena Villas and Hotel umwanya murunjo murumbarara burijo gumo gutayayire kandi uza kushangwa y'ubugwaje imbendeza weekend nunji mwebare kureba TV West mugumeho za kurebana urwa mukago rukwizo mu program niye mwenkeje akadara mukama bari Teka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.